الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namu ha tiranan, aruman ini pasampayun namu maun pahadarat sing kamu in pangadjian kawauntan yuring akallam si mahasut si mahatinggi iban day nga hadis sin junjungan taniw alaihi salatu wassalam salta masikitan niyo hamaudu taniw bunga simpag iman aula na tuod bunga simpag iman antara sin guru iwan sin murid. Haruman ini mga sabarang timatayhug ganapan taniyo yung pangadyan nito. Kalu-kalu insyaallah subhanahu wa ta'ala misanda kuman tiyo gumanap iwan ganapan taniyo ing karayawan taniyo kabayaan si mahasut si mahatinggi tudyo kaniya iwan karayawan kabayaan daysab si mahasut si mahatinggi antara singkitan niyo magkahi yari hababaw singgumi ini. Mga katawtay manguran, aun kabtangan si mga sila hamasa sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Aming mga sila nagulal giulal sin Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu an waradu an. Giulal sila si mahasut si mahatinggi kakuyagan karena makakuyag ininang nila. Daya sabiad to mga tuan, misan kita nyuri na magulal sinisiw-siw. Bang mayan kita niyo magulal. Singgulalan
biyasin sa kaula-ula, gulalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila nakauna, nagtag-ipon. Hajaman sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, Makkatul Mukarramah, hangpo tagto katahon, iwan hajaman masa, sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, nagtag-ipon patuhan, Madinatul Munawwara. Yaring kabtangan nila mga tuan, pasampay nila kato. Inna afdalal ibadah al-amalu ala mardatillah fi kulli waqtin wa hin. Sa bunal tuod, ang kabtangan si mga sila ini, in sarayaw-rayaw, amo na yung mag-ibadat. In sarayaw-rayaw hapag ibadat, buko namin akaron na to yung kabayaan na to. Buko ni nakaran na to kabayaan nila. Sa kawa, al-amalu ala mardatillah. Hinanguntan niyo. Inda akan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amalu ala mardatillah. Ampakitan niyo makadawhat singku giwan kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatiap-tiap masa, hatiap-tiap waktu, hatiap-tiap daakan kato taniyo si mahasud si mahatinggi. Amo yadto mga tuan, inda utun na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to yadto kagunahan da utun hapagkahinato. Sabab kagunahan na to, dayang hatuhan marikato, wayroon kagunahan na to, dayang hatao patao. Dayang sabab yadto, hipatunggal kato tanyong sin Allah ta'ala, impagtag-ipon kaniya, haparuman niya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, tunggalan niyo sadya palman si mahasut si mahatinggi, impagtag-ipon niyo marikaku, ayaw sadya kamu magsakuto, hang sulag uno-uno, tungod papagtag-ipon niyo pamahasut si mahatinggi. Mga tuan, yadto yung baita kato tanin. Karena apabila kimuyag na kato tanin, mahasut si mahatinggi, kakausan niya, pakuyagun, palasahun, ingkataan, piyapanjarin niya. Sa kawa mga tuan, mga anak ka po, misan na nagla sa ingkataan, piyapanjarisin Tuhan, sa laksa intaud si Mano siya, nagkuyag na sila pakaniya, hakutika asamantara wala doon. Ingkuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkuyag nila yadto below zero atawa negative zero. Mga tuan, di manjari imbihad turagbos. Dahil nga sabab yan, in Hindu, singuro pamurid. Inagisim murid. In Hindu mukamu. In kataan, in majority si manusia. Inapangatud nila, inapangita nila, inapananaman nila mahal ka, iayaran nila. In Hindu singuro, pamurid, pini nila na sadya. In mahal ka kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin mahal ka, hiyal ka ang sintaong, hibinner. Magkapasawra. Samantara, in pihal ka ang sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mapasawri hadunya,
awla-awla na di mapasawhad law akhirat. Dahil nga sa biyadto, imurid niya, amuyad timbagbog niya. Hapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, kad aflahal mu'minun. Sa bunal-bunal tuod pal man si mahasud si mahatinggi. Timap pa sing karayawan ng bariman. May ta timap pa. Sabab ing katan marayaw ri siya magkalugi. Yaon sadya siya katan marayaw. In nagdarakang, in palilito sibi, palilito rakula. Di majaga singkatan, dagangan mauntong. Misan yad tuhawla dugay tulakon. Imbar iman mga tuan, bukon barhajat tumulak. Bangin palilito, yad tulong na mahal ka. Dagangan, yad tuha Singapore, yad tuha Indonesia, yad tuha India, yad tuha hula Europe. Hapangita nila untong. Kadtuon mga tuan. Imbar iman, bukon barhajat bihadto. Suod na sadya kau pakabayaan sintuhan kad aflahal mu'minun. Sa bunal tuod palman si mahasud si mahatikni. Timap pa im mga bariman sing karayawan dunya iwan adlaw akhirat. May taed to mga tuan. Sabab sin iman. May taed to sabab sin iman. Sababin iman niya. In atay niya ti mataallok patuhan. Inakal niya ti mataallok pakabayaan sin Tuhan. Inpikilan niya ti mataallok pakabayaan sin Tuhan. Wala na butas. Inhiwal simpito anggaw ta'baran niya. Wala nakiyas, wala kimiwad. Piyahiwal niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, ingkatan marayaw roon siya. Wala siya nalugi hakatan sing karayawan, karayawan sin duum, karayawan sin adlaw, karayawan hauno nulugal, yaun sadya siya. Taniyo mga tuwan. Kada aflahal mu'minun. Timap pa yung mga bariman sing karayawan. Untong sadya kataan. Taniyo mga tuwan. Hangkan na. Aturun na to, lilingon na to, sarum sa adlaw, wang kita niyo lamod daroon. Yung mga sila, taumak kaywan taumadin, hamasa na kauna, magtangis bang masabutin surga. Yung may ta sila magtangis, makalamod daw sila harayaw simbihan dayaw. Ipagtangis nila lamod daw sila habay bulawan. Lamod daw sila habihad tindayaw. Damit kiyan masabutin nalka, magtangis da sila. Yung kita niyo hamasa na to yun, pagtangisan na to, way sin, way kawasa. Na mga tuan, pagpraktisan na to na, anaron na to na, tumangis kita niyo, sintangis nila. Sa babuhay kapago yan halom sing kubul. Di makapago eh. Ang painde hadong niya ini, naaw kapago yan sin tao. Na mga tuwan, kada aflahal mu'minun. Sa bunal tuod. Di magkalugi ang mga bariman, hakatan, karayawan, asiwi, iban dakula. Naparagbo sa kuno, biya di ining kaari. Allazina hum fi salatihim khashi'un.
Di magkaluwi. Mayta. Amun mga sila, nagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, nag-ibadat sila pa Allahu Ta'ala, ingan sambahayang, makalimahang karumang kaadlaw, impagsambayang nila, wihinin dagbos. Khashi'una lillah. Timataallo kinjantong nila patuhan. Dahil nga sabab yan, bangkugdanin sambahayang mo patuhan, di kau masusah. Sabab, buhay pagkasusahan mo rin adunya. Way na kasusahan mo adlaw ka na. Sebab dia itaan sin Allah Ta'ala yang beriman, alla takhafu wa la tahjanu. Ay kau mabuka, ay na kau mahanggaw. Maita, pamansin Tuhan kami na. Na maita kau yan imanggaw, sabab ikaw ibansin sila. Tabi at sinatay sintao, paghanggaw. Sa kawain beriman, biya hangin, 5 bay sadya. Sabab, aun pangangandulan niya, aun piyagtatawakkalan niya. Turayan tuan. Wallazina hum fi salatihim khashi'un. Amin mga sila, nagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, sambahayang 5 waktu, iban sintimatapil kaniya, nagpapatikupo patuhan. Ti mataallo kinatay nila patuhan. Ti mataallo kinakal nila patuhan. Ti mataallo kinpito ang gauta baran nila pa Allahu Ta'ala. Untong. Sabab ka nain sambahayang, amunin uhan singkatan. Puas sin kabutang niya pag-ima ni panauhid, sambahayang. Kaya nga sabab yan, balikan na ito mga tuan, indagbusin sambahayang ini, tanha anil fahsya'i wal munkar. Karausan niya na istapun. Karausan niya na pupuun. Inuno. Ingkatan mangi karunguan niya. Ingkatan mangi aturun. Ingkatan mangi pananaman. Karausan niya istapun. Karausan niya pupuun mayta. Aun tatabangan kaniya. Hisiw. Tabangun siya sintuhan. Magkarunahan kita niyo mga anak apo, tatawangan sin Tuhan, tatawangan sin tao, siulayan na to, naraman, ti mauding problema. Sabab, buhiron mabaya, tiyo, yung kawayan niya matao, yung kawayan niya kaniya kataan. Ampay bariman, piyag kakahagaran niya, aun tiyo, aun mataod, aun sarang-sarang. Tayan tuan. Yadto in paruntungan. Hindu sim murid, hindu sim guru pamurid, hialgaan sim murid. So, in iman, tungod pa guru, makusog. In iman, tungod pa murid, makusog. Kimusugmanin sila, khairun, in iaalop nila marayaw. Al-iqbalu alal khair, alupun sin jantong nila marayaw, alupun sin pituang gautabaran nila marayaw. Wa idbarun anis syar, salta, taikuran nila mangi. Na misan siya nagsusuk, bang tiyatay kuran, uy mahinang. Bihanin posisyon simbar iman,
alupon niya marayaw, taikuran niya mangi. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ang pempit na hamasa na to ini, di nakatangkisan, misan ni siyo pemengat magkarate. Sampai siya mengat kung purida. Suwaira siya maingat karate, hindu sintuhan. Tulayan tuan. Wala kaya pipit na hanimano siya, simpit na hamasa na to ini. Wala kaya raratungan ni in gumibiya singi ama siya na to ini. Sa gawa, tungod pa bariman, aon proteksyon nila. Aon lugal pagtatapukan nila. Di man to yung mga bariman. Imbariman sa bunal maddo. Sa babamuad tilalawag niya. Kumpay nun niya inatay niya iwan sinakal niya palugal kabayaan sintuhan. Diya sintaw na sa sakit, kumpay nun na hospital, mayta, mamonitor sin doktor. Mamonitor sin doktor harugo, hakatantan niya un. Biya dahan imbar iman, kumpay nun niya halugal kabayaan sintuhan. Mayta, di siya mabaya, mig khairun di nga marayaw. Sa babang mig ka rin nga marayaw, ada kalama kadto ka puno. Bang marayaw na ahabbu ilallah. Siya na impinakalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, sabda sing junjungan tani wa alayhi salatu wassalam, al-mu'minu qawi, imbar iman makusug, khairun. Marayaw. Marayaw pakain, patuhan. Bang marayaw na patuhan, marayaw na pakatan, piya panjari. Sabab di niya, kabayaan ni mangi, dayaw yung kabayaan niya. Pagubusuno. Wa ahabbu ilallah. Kalasahan sin Allah subhanahu. Yan mga taymang nauno pa. Kada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Ini karwa wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Inhinang si mga sila. Timatangkis hakabtangan way kapusan. Unin man sing kabtangan way kapusan al-kajib. Palman si mahasu si mahatinggi hakaiwanan ayat. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Amin mga sila nagkupur min al-yahuda wan nasara wal majusa wa man ma'ahum ala shaqilatihim. Tumpukan si Yahudi, tumpukan si Nasara, iwan si miyagad kanila, iwan sinang kapikilan sila, iwan sinang kaakal sila. Ulaika ashabul jahim. Yan sila yan, paghulaan nila, apinal ka jahannam. Kayo halawm sing kayo, kabinsanaan, halawm sing kabinsanaan. Waliyadu billah. Wakadjabu nang himuting pa. Insilayan palman sinallahu ta'ala. Ulaika ashabul jahim. Insilayan immasuko nila pinalka jahannam. Hakaywanan ayat. Fanaja'alu la'natallahi 'alal kadibin. Papanjarihun na mo palman sinallahu ta'ala in mulka in la'nat. Bang magla'nat na Tuhan maraming kata. Luma natin kanya kata.
Bang sumuk na ng mahasot si mahatinggi, sumuks na ng katan. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sumuk na yung Tuhan, sumuk na yung malaikat, sumuk na yung kataan manusia, iwan sa kataan. Uway tumawang kaniya, uway malasa kaniya. Uulaw mo, pangita mo riya dunya, malasa kayo mo. Hasusungon. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum ni ba'din adu. In naglalasa, diha dunya. In piyaglasahan nila. Kaya na aon personal interest niya, pakaniya. Wala doon yung kabayaan sin Allahu Ta'ala, bang di maglingog darito adlaw suon. Banta niya. Amin sila naglasa, buko na kabayaan sin Tuhan. Bagay laga sila riya doon niya. Sabab kaya rin interest niya, nakakawa na yung interest niya, yung kabayaan niya. Hakutika wala duning kabayaan sin Allahu Ta'ala, banta niya hadlo ka na kana. Tayo mga tuwan, nagbabanta pari, magbanta pa hadlo ka na. Hinda siyuna, illal muttaqin. Amurain mga sila, ialop nila yung kabayaan sin Tuhan kikuyakan, tiagikuran nila, imulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tiyang kisan nila yung kabtanganoy kapaidahan. Yung kabtanganoy kapaidahan kazib. Puting. Dahil nga sabab yan, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an kanunungan, kalasahan sin Allahu Ta'ala in manusia. Hisiu aslaha min lisani. Hiatunin dila niya. Biya din yung paghatul niya. Di siya magbisara pamanghi. Way bisara niya puting. Way bisara niya igil. Way bisara niya jangki. Way bisara niya abu. Way bisara niya riya suma. Ay lang sindiya ka ito. Ayaw pa isab kita lang namin siya ng mga silayaon. Nagdiriya suma. Ayaw. Bukon silaon ng pag-aturan. Bukon silaon ng singuran. Hisiyo. Amin ini. Pailman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaon katan biyeta. Misan wala doon yung patta. Wala doon yung katantan sa yaon. In biyeta pangatayan. Yaon yung biyeta hiwal. Yaon yung biyeta kalbi, kauli, fi'al. Tayan tayo na. Rasul sallallahu alaihi wasallam ruya an Safwan radiyallahu anhu qala qila lirrasul sallallahu alaihi wasallam ayakunu lil mu'mini jabanan. Naasubun Rasul sallallahu alaihi wasallam sim mga ngasubu, bukun mga subu mang dusta, biya sindiya masatay ni. Pangasubuhan niya, ingguro niya, siya nagdara si asal jawab. Naimbihan dagbus, pangasubu simbanu Israel, amin piara tungan sintuhan mulka. Sabab bukun yung maksud nila iningat, mang dusta, magpakita siya yung marayaw, siya yung ganarun. Nga sabihan, aw napaman biyata sintuhan, la tas'alu an asya, in tubdalakum tasukum.
ay kamu mga subo ha uno para kala. Bangin pe nga subo no biya simpanga subo simbano Israel. Bukunda mga subo imingat sa kawa 2 taon nila sadya in nabi nila in rasul nila. Nayari sa unum sa ginda mga subo biya tindagbus. Na unin pa nga subo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kabayaan nila ingatun. Qila lirrasul sallallahu alaihi wasallam ayakunu lil mu'mini jabanan unulong na ya Rasulullah maaun ha mga mu'min in sila yan ini bukaan in sila yan mabuka mabuka bukaan ha uno mabuka na haato sabang buko na ito na maiso mabuka na hasaytan tao. Mabuka na hasaytan iblis. Indua yaun satru sin Allah Ta'ala. Injawab sin Nabi. Naam. Aun bariman bukaan. Uy. Bariman bukaan nahun. Namayta siya na ng bukaan. Malamma yung pagkabariman niya. Bangan malamma nasa sakit. Na, imano siya dihaon, nagsasadya. Naglalag, doktor malingkat. Yad tulong ng doktor. Kawatan ko. Mang nakakita ng doktor niya, kukan na siya. Amolong ni makakanap sing kabuhi ko. Kaya lupahan niya, in doktor direct perasin Tuhan, mag-ubat sinatay niya. Ayaw na to kalupahan in doktor yadto, in doktor aming kita niyo nag-study sila sinubat, di papalupa. Hindi papalupa tuod, amin ang buo. Tanyo mga tuwan. Na, uno imbeta di sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na nga subo, huun aun bar iman, bukaan. Tiyalaw na hasatro niya. Tiyalaw na hasaytan tao, tiyalaw na hasaytan uno. Basahan na mulaw niya sin Ayatul Kursi, di damo ka. Uy. Hadis siyahin na may tabang mawasa Ayatul Kursi, mukain syaitan. Na may wala mukain syaitan, sababim miyas sa syaitan day sabya ka niya. Malumin atay, malumin akal, malumin imbasahan, imbiasa, marayaw, nakabutang hamalumi. Maita, malumi indila. Uy, nakalumi harila. Sabab dila magpuputing patuhan, dila magpuputing papagkahi. Tulong sinato niya, inmiyas sayaon, kabaro tara. Nita siya muka. Sabang yatin namas sa inatay malano, koneksyon patuhan, inakal na kunik patuhan, inpikilan niya kunik madto, inhiwal, simpito ang gautabaran ni harap madto, wala pa miyamas siya, napas sa jasin tawyad to, tiyalaw nin syaitan. Turayan tuan. Ubus nin beta sin Tuhan, di na mapinda. In Quran ini mabarakat. Minamu kurup basahun mo hangpuing karayawan. Sa malisu imanu siya masya. Sa bang magbihan, sin iPhone niya, sin iPad niya, sin katantaan, di kasayuhan, lapit adlaw na. Ngayon kan kikita na kahapon. Na, tutuan. Pangasubuhi karua. Ayakunu lil mu'mini bakhilan ya Rasulullah. Im mu'min. Aun mu'min kuriput.
Injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Aun beriman kuriput. Uy, subhanallah. Beriman sakali kuriput. Oh, namay tayan na ng kuriput. Nasa sakit in iman. Malamma yung pag-iman niya. Nakakuha siya rin hamarayaw. Nakakuha siya rin kabayaan sin Allah Ta'ala. Kabayaan niya, inyagad niya. Bang nato agaron ng kabayaan nato, di sadya mag-amo. Way hinang nato kimugdan. Dahil nga sa babyan, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas karni. Insarayaw-rayaw mano siya magtag-ipon patuhan, amunin masako. Summa alladhina yalunahum. Pag-ig ko, aming mga sahabat, kugdan din pag-ibadat nila. Summa alladhina yalunahum. Pag-ig sin sahabat, aming mga silatabin, kurikda. Na imbiyaon nagsungkang mangking na mga to. Piya dagbus magbuto na hisiyo si mataod. Na. Amo yad timbiya ita. Mayita siya na hinang kuriput. Sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baitaan kita niyo. La tahkiranna minal ma'ruf. Walau an talka akhaka biwajhin talk. O biwajhin talik. Ay mo pagsiya-siya. Ay mo paglagi-lagi ang marayaw. Bangan marayaw. Misanda tiyo-tiyo. Pag-respect siya. Ay mo paglupa sa yung karayawan. Misanda kuman umatod ka o papagkahimo naguyong katawa. Biyahon tuhan, biya siya simpiyak at tulunubaha. Bang bukun niya favorite. Sabab nag-favorite na yung tao biyahon tao. Nag-idol na tao. Ang pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ikaw magpi bang man tao unuha siya. Nag-enjoy na yung manok-manok sim paglasa im kita niyo manok siya way. Turayan tuan. Nauno pa. Pangasubuhi ka to. Ya Rasulallah. Apa yakunu kazzaba? Uno maawon ha mga bariman. Putingan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam pindahan na. Bukun na naam la way. Wayrun bariman putingan. Di niya putingan imbaran niya, di niya putingan in ahli niya, aula rin siya mamuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Turatuan. Pagputing, amo na yung problema dunya ini. Bang namutingin na kurahara ayat, aun reveal. Bang namuting imma asadak aun daribil. Bang namuting ing guru hamurid aun daribin. Bang namuting ing magdarakang ham mamimi aun daribil. Rebellion kata. Turayan to. Dahil nga sa babian palman sin Allah Ta'ala. Fanaj'alu la'natallahi 'alal kadhibin. Piagmumulkaan sin Allah Ta'ala. Ingkatan hinang sintaw putingan. Inatud niya mulka. Impangdungog niya mulka. May tayad to sabab mga kal. Aturayan to na wayruun putingan bariman. Paman sin Allah Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil.
ay niulamuri imbunal sing kabatilan. Ay mo imbadyo mo puti tamaki mangi aturun. Sa kalibadyo sa dyan ayaran cintawri patamakan. Inatay niya, way niya kasayuhan, malumi di nga kataan, malumi. Ang pabukon atay na inumalup. Bukon ba dyan umalup patuhan niya? Inumalup muna aturun sintuhan niya, amo na yung pangatay. Wala talbisul haqqa bil batin. Ayaw niyo lamuri marayaw si mangi. Bang niyo lamuran marayaw si mangi, kimangi. Sagawa, iginiw imangi yadtuha marayaw. Biya pa'y. Biya bukas. Intaugin ba, bang magtugna na, di huwasan magtuwi. Pian pa. Kitaon pa batu-batu. Kitaon pa lumi. Kitaon pa mapuas din tutahapan pa. Puas sin tahapan giling-gilingon pa. Turayan tuan. Sa kaula-ula bihad. Wala talbisul haqqa bil batil. Ay mutuod lamuri sin mangi in marayaw. Tawan. Nama sa nato ini. Hingi sin pagputing. Nari magbus na. Na, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pabihan. Al-Qadjabu lususun. Laong sin mga sahabat, intaw putingan, sugarul. In sugarul, intakaon niya pangalta. Ang paintaw putingan, wal kadyabu, yasriku akluk. Intaw putingan, in pagkasugarul niya, takaon niya nakal mo. Akkalan ko. Pataalo ko ng pikilan mo, papikilan niya. Takaunin akal mo, takaunin pikilan mo. Di kuno yan tuan. Nah. Ampaing katan takaw mangi. Intakaw patao, nanakaw intaw patao mangi. Biya na simpamarintabyaw, in katalong nananakaw, pausan niyo, in hursara, kudyut, suway kudyutun. Nanakaw alta simparinta, nang rip, nagdarang sin bukon kabayaan simparinta, suway lang nabutangan sin kudyut. Turayan tuan. Kiyo kudyot ko riya doon nga kudyotun da kawadlaw ka na ka na. Na. Hinsugaron, manakaw pangalta. Intao putingan, in pagkasugaron niya, takaunin akal mo. Papagbilibon ko kaniya. Takaunin pikilan mo, papagbilibon ko kaniya. Papagkakaroon ko kaniya. Turayan tuan. Dengan sabihan, piyag mumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala intaw putingan. Na imbar iman, way nasakupad. Sabab mabaya siya sinuntong. Dengan sabihan bang ang naputing, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tumangkis na siya to. Tangkis na yung pangatod niya, yung pangdungog niya, yung katantan, taka-koneksyon, madto'y tangkis niya na. Na, uno pa yan mga tuwan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal kajib. Ibut-ibut.
makapiriglo impagputing. Kapirigluhan dakula. Hapag ibadat mo, hapag taat mo, hakataan pakaradyaan. Hihi khutura. Aun dangerous in life mo. Aun karugaan na kabuhi mo, wang kau nagputing. Patao, aula-aula na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Tayo nga sabab yan mga tuan. And Rasul sallallahu alaihi wasallam, Teta ni ayat to. Iyakum wal kadib. Ay ikaw tuod magputing. Wa in ra'aita fihi najata was salamah. Law mo bang ako ini magputing, safety ako. Masalamat ako. Karihilan ako. Makasud ako. Habay ta sinadi sini ayaw. Maita. Impanali mo bihad to. Hindi nga Tuhan buko. Naisim maingat, ikaw atawa Tuhan. Nainjawab Allah Ta'ala. Fa inna fihi halaka. Inapangita mo lang mo bang kau mamuting. Masalamat ako. Makasud ako. Hikarhil ka ako. Inyad tinapanali mo. Bang habay ta sinadi sini. Fa inna fihi halaka. Bang kau nagputing. Yan narunhan. Sipog mo na imbaran mo patuhan. Aun pahamu. Pamansin Allah Ta'ala. Wala taktulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Ay niyo pagbuno imbaran. Manasim buno. Ay niyo pagpataya. Ay niyo pataya ang ginawabaran niyo. Ay niyo patawaya ang nyawalihan niyo. Sino no? Bil kadib hapag puting. Kalamod dito. Bil kufr, wasyir, wadzulm, wan nifaq. Maulong ka nila Allah. Fa innal kadiba yahdi ila al-fujur. Kal na ang pagputing. Mangdahi mahinang kau tau daruha ka dia dunya. Tau takabbo dia dunya. Yung pangatud mo, ikaw rin tau marayaw. In kaywanan hapad sikimu. Sabab limag gunin akal mo. Miyos kagnain atay mo. Wala naruning kabayaan sintuhan mo. Kabayaan mo na. Turayan, Tuhan. Na. Timbihan. Fa innal fujura kana in mangiyan yahdi ilan nar. Harap mo pa pinal ka jahannam. Ayan mga Tuhan. Uuhon na to mga anak po. Inatay na to ay na to paibugon siling kat sindunya way kapusan. Sabda sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam man arada al-akhirah. Siyusim mabaya sin akhirat. Nasubuhon na to nimbaran na to. Uning kabayaan na to. Agarun na to yung kabayaan na to atawa agarun na to yung nagpapanjari ka to. Na bangin resulta simbaita na to. Agarun na to yung kabayaan na to. Iyarin hadis yung junjungan. Man arada al-akhirata taraka zinata al-hayat ad-dunya. Ipapupo na kayo mo. Ilingkat diha dunya makamaynos sing karayawan mo. Sa bang lingkat ikaganap sing karayawan mo ay nako mag-igdunan dumadlaw. Da na mauning kantil mo, rahan na mauning kulangan mo, rahan na mauning kusina mo ron na kaw.
Sa babay ko magpalugi. Sa bangkaw maun. Inlugay mo hang kadya. Nawot ng karayawan mo, ay nakaw magkaon magbalik. Sabab, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju min baytihi mu'minan. Nanaog siya ring habay niya, complete, bariman siya. Ibang pagkupya niya, ibang pagtasbih niya, ibang katantan. Pagbalik niya, tabay niya, bukod na bariman. Wa ya'udu ila baytihi kafira. Nakabalik siya pabay niya, wala naroon yung pagkabariman niya. Nakupo na. Hinamita. Aun kita, aun diung. Sabab in lugal haram ay kaumaun. In lugal naglalamu din mangiban si maraya ora kaumaun nga niya suwahat. Maita, man waka'a fi suwahat, waka'a fil haram. Sabab bang kaumiyad to pahinang, paparakala, naglalamu din mangi iban si marayaw, harap da pamangi. Turayan tuan. Na, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asubuhan niyo, imbaran niyo. Simpang asubuhin niyo. Uno, mabaya kamu, sing karayawan. Dunya ibang karayawan akhirat. Nahu, nabang kamu mabaya, agaranil lingkat kabayaan sin Tuhan. Pantalon tuan, di man talon sin bukun pirit, suway pirit. Liisun. Maginang liisan, mamus liisan, liisunin namin piritun. Sabab, amoy kita niya, majority. Bukun umato din tao sinikatup kaniya, siya inaturon niya, amuin masa. Masa inilaw na, suway ng pantalon. Nah. Dahil nga sabab yung mga tuwan, aun atulan na to. Nayad to yung biyay takato. Sabda pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq. Ibut-ibut subay kamu tuod. Manasin subay kamu tuod, di man jariri ni hunang. Bang nyuri inangun, magmula na kam. Naun, subay kamu biya ka na Abu Bakar. As-Siddiq. Way siya namuting patuhan, way ra siya namuting papagkahiniya. Bunnal sadya. Na. Pakayan niyo, dum adlaw. Labi ring simpagpakay niyo simbadyo, sa babimbadyuhon murawang kaumatug. In pagbunnal. Wa in ra'aytum anna fihi halaka. Law mo, bangku wahibay tayong bunnal, magsagga kami. Magsagga kami magkampong, magsagga kami magbakay. Bangku hibay tayong bunnal, kabayaan sintuhan, magsagga kami. Kaya tinapanali mo. Ayaw, lausan ng bunnal baytaan. Sa bukon mo kaluhon, bukon mo pagamahan. Hibayta mo hadyan bunnal, bukon labay pagkalo, bukon labay paguno. Sa ilabay mo, kaulan karima, kaulan layina. Bukon mo masakilo ni tudlo silima mo. Bukon. Wakulu linnasi husna. Wakulu kaulan syadida. Wayroon nabi nakapamumu.
Na ikaw uno ko, may ko mamungmung. Turayan tuan. Na uno. Laong mo ni baita mimbun na laon problema, baita anda. Sabab pangita mo sa dayad to. Ubus na baita sintuan bang mo baita imbunal pa inna fihi an-najah wassalama. Bang mo baita imbunal inggapi mo Tuhan. Bangin nagapi mo Tuhan, salamat na kau. Nalipuas na ko ring hamangi. Nakatabang pakaw kanila na ambit mo pakarayawan. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Fa'ankazakum minha. Yadto na habibi na. Tiyo da kumbaan. Sa hakutika, ihagad nila ng kabayaan sintuhan, naaturan yung mga tuhan. Dahil nga sa babiyad to mga anak po. Mag-uusus kita niyo mong pakabayaan sintuhan. Waira si manyang manusia himataud alta, himataud kawa sa himaling katikatantan. Apabila wala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasidkul lisan awwalus sa'adah. Indila di magpuputing. Amo na yan yung panagnaan, beginning sing kasanyangan niya dunya, iwan adlaw. Indila magpuputing. Amo ray sabyan, way ending niya, sambil pa adlaw susungon, bang siya makapagtawat, halawm siya mangi. Na murah-murahan, mga anak kapo na mo. Uuhon na to, inanggaw takbaran na to. Uuhon na to, inatay na to. Maun kita niyo palingkat kabayaan sin Allah Ta'ala. Taykuran na to lingkat. Design, pialingkat. Sin kita niyo pakaniya. Sababin niya to, mahinang. Sabab, sini kapag taas-taas sin pakaniya. Malengkan, bangkitan numiyon palingkat kabayaan sin Allah Ta'ala, in mahinang na to, maglumba-lumba, pahinang kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na miabot nin waktu na to, ganapan na to nakuman, hapangadyan na to susungon, nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala, hat tawfiq was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.